Здраво, показачувам jednostavan начин да разбижете свой фир естицки с затвора. Първо чете морати да преузмете апликацию DovnLoader. Идите на претраго на вашем фир естицко и укуцайте DovnLoader. Када га пронаджете, кликните да бисте га преузели и инсталирали. Сада, након що сте инсталирали DovnLoader, морамо да га подесимо. Идите до подешаванджа за Team Mi Fire TV и кликните на опция за програмере. Идите на About и заберите Fire TV Стицк и бързо кликните на средния дугме на дължинском управлячу седам пута. Ово че омогучити опция за програмере. Видечете опция за програмере. Отворите их и обавезно омогучите ADB от кланджанже грешака и дозволите инсталацию непознатих апликация за DovnLoader. Овот шевам омогучити да инсталирате апликация из извора Koji Nisu Amazon продавница апликация. Отворите DovnLoader и користите трако за претраго да бисте унели следечу везо. Кликните на ID и бичете преусмерени на веб локацию на коджой можете преузети апликацию. Померите се надоле, кликните на цървено дугме, затим кликните на дугме звъничне веб странице и накраю кликните на дугме за преузимандже. Када се преузимандже завърши, кликните на инсталирай, а затим на готово. Вратите се на листо апликация на свом уреджаджу, иначе чете ново преузето апликацию. Отворите га и видечете широк спектар категория, кое можете изабрати. Хвала за гледане.